chibai ule veni September ni riat sang ni le somni pakhat ni lai ni ania tahan kalimyo le a chevel chanchin longai thlama sa ila tukin September ni riat sang ni le somni pakhat hian tahan bazar tuk dang ain mi an thanem hlea alu be chi tel chitui bufai purun sabon mombati le thilpoi mo chrang sang leikhol an thanem hle ti hriat ani tahan bazar e tlem longai thale ila alu buk khat cheng sang khale zanga kalape buk khat cheng sang thum le zanga dal buk khat cheng sanga purun sen buk khat cheng sang khat purun war khe sa dud nau khat cheng zanga tanga zarian man ani thu hriat ani tulai takhian tahan atanga chimlam na chang kholu zona athak te chenna ha khali kho chevela covid-19 a hlor hlea pona te chuangam lovin chenna ina anin khung nual ti hriat ani firfiak military council ten an tha ruang pariat kalimyo township a mu ani sakai region kale township chimlam mitta luipui chaklama om yesin khuwa september ni rukhan thunai na ponglak tu military council ten an tha tak ruang pariat mu chu ania an mu na hmuna hian tual chung mi puiten an har rangal ti hriat ani kan go a ydf le military council sipaite in kapin military council lammi pakua an thi Magwe region Kango Khopuya nimin September ni sari zan khan Yo Defense Force YDF tele firfiak military council te in kapin military council sipai pakua vel an thi ti YDF 10 vain September ni riat hian thu chuan siam Kango Khopuya September ni sari zan dar kwa vel khan operation nei military council motor pani te chu bai an nia military council lammi pakua thi in mi somvelin hliam na tak an tur thu hriat ania firfiang military council lamin lai pui tong pong ka ma se YDF lama thi le hliam om lovin hlotling takin an tolson le thai thu an soi pale a bai ka kal kwal military council polte boma bai an nia mi pasari thi in pali an hliama renguna po police station pakwa chu boma bai tokin police pathum an hliam ti hriat ani sakai region pale township a bike manga vaivak military council sipai pol somthum chuang chu nimin September ni sari jinglam khan people revolution army PRA le local people defense force PDF 10 bom hangin an baya sipai pasari thi in pali an hliam thu PRA in thu chuan siam PRA thu chua chuan sakai region pale township in baina PRA battalion pakhata division pakhat le division som pakhat ba ka local PDF te tang rual malak na military council sipai pasari thi in pali an hliama sipai chu somthum chuang baikin anon kala bom kamalo bai anni PRA le PDF lama tuma hliam om lovin kan tolson le thaiveka sipai ruang te chu an thiar veka ma se bike te chu lak lovina omani tia tarlan ani military council taruat administrator le dalan nia hriat mi paruk chu nimin khan tha anni military council thlop tu le dalan nia mi ta hriat mi paruk chu nimin September ni sari khan tha anni thu hriat ani Rangoon region Hlaing township bank number som pathum tiri miai tetsa konga military council thlop tu le report pechina hriat han e chu nimin September ni sari khan silaya voirukka ni in athingala chutiang de ubokin nimin choma dar somvel khan nuwa thochi township su phukong khuwa military council report pechin dalan angsan ule anupui min sian township pantheng khuwa chu phaulan luna te yongbula 27 revolution force 10 ankap lumboka Mandalay region nuwa thochi township yongpin kan khuwa kholal ten thuna po nimin September ni sari khan silaya voisom pani zet ka ani nuwa athi ti hriat ania chutiang bokin Karen state ba an township veng number palia dalan chojin wenapo nimin September ni sari tlailam khan a chen na ina ka hlum ani sakai region mungyua township a military council thlop tu veng chunga dalan ni an soi angwin chia chu nimin September ni sari khan chema sa hlum ani thu tol chung mi tenan soibok ani kongko mu tu ata naman khochak lam si khomi pani te an thi ti hriat ani sakai region kale township khochaklam si khomi pani te chu September ni sari jinglam khan military council sipaiten kongko mu tu atana anman hnuwa an thi thu kale khomi pakhatin RFA ashila heng sipaite man thita te hi kumsomli pariat mi uwen awale
kumsom ni palimi usiain wana awate annia puitu ani rualin September ni riat vo in lama an ruang chu mu ani thu ming tarlan lo pakhatin RFA ashil ani tual chung mi pakhat chuan donwe khochunga sipaitian kirvek to ti kan hriatin tukin jinglama kan ve ena apute ruang jok chu dunwe khochunga mu ania atupa ruang chu dunwe kholuna mu ani an pani ruang edin vuangna nu ma mu ania an ruang chu khochunga alak lu thailo sipailamin PDF teman angin anmana anni chu PDF lammi annilo civil mi annia tukin jinglama po tinta kho a mai khu mu ania enge an hal chu kan hrelo ti na soi military council sipai za somnga vel chu cholkar ma sa khan donwe khochaklam si khwale a chevela an kalkwala lai pui ti pokin chenna in an hala PDF lam nena in kai hnoi ni an hriate chu an man zela wangin khosoma tangin mi pui sang nei vel chu an tlan chia ani kalimio PDF te thu chua chuan chau phu khwale dunwe kho inkara ron thleng military council sipai ta chu bom hanga bai an nia sipai pali thi in som chuang in hliam an to thu tarlan ani NUG sarkarin thuneina latu military council September ni sari atanga bai pui thla ka dawle tura Myanmar mi puite somna chungchanga mi pui lam ngai dan iyawari media in mithen khat ngai dan ala khom hi hantar langta ila umu yan nai police sub inspector hlui di dei puan chungchanga Asian in thali chung inka haipuang tura nor na chu military council le chena thluak vei virani mela mi puite na sajoka rabian omhlawa wangin di dei chu ruamhan lok aya ma a puan ni in beile theina kong ain hong ta joka kai chuan ka welcome khom mai mi pui tam takral tlanin an trama sipai tong pong ka wangin an thia mi pui in silai an nei chawin ti hian ni lo revolution beitu te chanchin le an omna mun lo thup sak zong chi po in mani theina thawa atel thai ani in beina chu aso sang chhozel thaya mi puite hian zalen na mun hun lai khan mitinin silai kangin an beilo ti sia in a thei ang le in lungrual taka kan do ho angai ti ka soidu rualin hlauna nei lovin in tan pui ton zelang u miao aw miao ri khwa thu soi PDF lam chungchang thlirin thei topa support pek ni ma se tlak cham an la nei nuala entirnan ral thuam damdoi lam mo chu nei venual to ma se in dona tak tak tual zola chet lang na konga anla in ready chi alowa wangin hetianga di dei han puan mai hi ril ruwa zona omzuya ma se NUG central lamin ruamhana thajok an nei wangani chu karing revolution hi nunna le nunpum thapna nia wangin NUG hian risla a ati karing chi alo in dona alo thlen chuan hlau thong tak tak chu anom ngai dona ma se kaini miawari lama chuan in kana chu thil thleng pa ngai pakhat ani ve maya in kana thleng deuh renga tuna tak chuan are thunga military council lam chu an meeting deuh reng mai ni in an soya enge lo thleng don ti chu hriat thei ani lo thil om dana zirin kan che zel tur ani mai mi puilam tan chuan in do puan ani to wangin kan himna kong kan lo in buat sai angaya eile bar tur po kan ruah man lok angaya chuti rualin PDF te tana kan ti sak thei dan tur kan lo in ron lok atha chanchin kan in hriat tir dan tur thenga kan lo in ruah man chu atha ber ani kunan lin tata ka zirlai por hroi tu thu soi he political in dona military in dona diplomacy in dona belkhom mi pui revolution a in tan ti in NUG hian apuang ni berin ka thathiama di dei ani MT chuan di dei ti poina soi thaya ral thuam hanga beile na ni thu official a pon chuana ani tundin hun aya in beina na sadon ti ma se gorilla tactic mangpo in anla che zel mai thaya khopui chunga in dona ron thleng thut lo mai thei boka in dona na sat theina huna ethnic arm group le PDF gorilla polte chu kan lo tan pui angai dona in kana omlo na huna kongzo le politics lam thil ti te chu kan toy ombok turani he in dona hian engchen nge a odon ti chu mi pui tan rol na a in ngata rang taka zo tir kan du chuan NUG CRPH le EAO te ba ka kongzo polte ne na kan tho ho hi apoi mo hle ani ku aw ta ke ta township thu soi revolution interna chu arei to a ma se mi pui zong zong tang rola be na hun di de puan alo ni ta a ramdang tan puina chawa lotling tura kan ngai ani mai thei NUG thu puana hian hlau omna tura omlo ti se kan lo ti ania kan bai tak tak ani chuan an hlau ve don lutuk in kana lo thlenga ni chuan
veng chung upa te kai hroina a in lungrual ila thunei na lak ani tir po khan kongzo le bur khon rik na a lungrual takin kan lo ti to a mipuite in lungrual takin he in do na hi kan ma chon tur ani ye bo nain pho pogo khuwa sipei du lo na lan tir tu thu soi tun hun hi kai chuan atlai to ma ka ti jok a chan chu thunei na lak ani atangin mipuin an beireng to a thunei na lak an du lo zia an lan tir boka ma se tuna NUG sarkarin o achu hi chu in tiam rol na pakhat ang ani kan in ready to empty chuan mipui le NUG in kar tho ho na that lawa a in ngata keini chuan englai po in kan do dal turani sipei thunei da hi azung chopa phoi chu na kan thokang hlau thon na kan nei empty chuan NUG hian di de ya ko wang chau po ni lovin keini ho hi ni tin sipei ra ben hnuaya kan omsa to a hei ayana sa jok ani chuan zo thoi se ti hi kan du ber chu ani mai in do na chu mun sang sanga thleng tur ani in do dan ko nga po chi sang mangin military council hi kan bai zel tur ani CDM railway staff pakhat minge khuwa thu soi NUG thu pon chungchanga mi puilamin kan bai sena rei to a kan welcome tharum tel lawa in do na atangin ral thum kenga do let na ain tan don ti na nia har san omma se ti angai to a har san atangin kan tan turani mi puile kaini CDM zom te po in kan thaina lama telin kan tan pui zel turani mi puilama chuan lo in buat seilok te po an om to a tun din huna chuan kho puilam thom alan na lawa endik mun lama chuan ama ain in kana chuak jingdona ana sabokang kho puilama chuan gorilla fight zong in an kalpui karinga hlo thon le tur po kanai lo tun ma po in hetiang tho hian kan lo hlau thong sa to a atop thlen turin kan bai sei to bok firfiak military council omna ti top turin kol namtelin etnik nam zong tang rualin kan hlotlin ka bai seya hei hi in do top na tur ani pagori jena mei setlom ngai pakhat thu soi keini chuan NUG thu puan hi kan thlopa engthil nge lo thleng zel don ti chu kan thlir ber ania keini chuan kan chut lok thiam lawa in puat za lok na po kan nei san lo kan tho ngain kan thok zela politics lampo kan thewak lawa kan tui vek hawa ma se kan pol sop ve lo keini chuan tlong ai na chi hi ril ru tak takin kan thoka lo in buat sei ti ai ma in thil lo thlendana zirin kan thok tur ani ti chu ka mu dan ania lo tling nge ro se ti in ka tong ta ye BGF control area sueko ko khomi pakhat thu soi NUG lam anin ready to wanga puang ani karing acting president ngein apuang boka thil thleng tur chu athavek mai hlau thon po kan nei lo kan khuwa hi mundang ain aboi lem lawa helai chu border guard force BGF sipai te chuana mun ania in kana chu athleng mai lawang ma se din mun an thlak thleng ro chuan enge lo thleng don ti chu soilok har khop mai NUG thu puan chu din mun setak kara thil tharon in her chuak tu ni in ka bei sei ti in a soi ani sarkar sum tu lawa mang lo turin sipailu beramin ang hlayan angen sarkar sum hi tu lawa mang lovin in ren cham tak le omjanei taka mang ho turin sipai puipa ber senior general min ang hlaya chuan angen nimin september ni sari khan ne piro khopuya military council noya caretaker government meeting na asoya mimal le pol te hian ram chung din hun mila che thiam atula ram pon le ram ri atanga kan indor na apo ram chung din hun za omna ngai changa che thiam atul thu asoibok COVID-19 vaccine chungchanga atum khanna atan maktaduai 2.1 atum hnina a maktaduai 2.6z injection to ania tun thachung hian COVID-19 vaccine maktaduai som chuang aron thleng le dona October thla akhian maktaduai som le November thla a maktaduai li ron thleng le tur om thu po asoya COVID-19 vaccine hi ram lei lungfa ral thom keng tapo chiutir vek tur ania remna le muana siamna konga NCAT amin pol sang te injection turin an som ngal boka COVID-19 vaccine leina le thilpoi mo dang leina atan US dollar maktaduai zale somrok pakua man ania damdoi in clinic siamnan le COVID-19 center siamna baka mipuitan US dollar maktaduai zanga somruk paruk man ani to a poimo danga US dollar maktaduai nga man to ani thu asoibok ani Mungyua township tekke chin khu a sipai thlop tu pakhat tha ani Sakai region Mungyua township tekke chin khu a military council sipai te thlop tu pakhat chu September ni sari khan tha ani thu tol chung mitenan soi
tual chung mi pakhat chuan ku angwin chiang hong chu chema zai ania engtiklaya zailhum nge ani hriat ani lawa tha ani chu September ni sari ti a hriat thaya achan bernia lang chu atong film khur thin lawa ani chuan thuneina lak a hlotlin chuan khua drama changthiam ho in show kan buat sayang chumi chu kati ang ti in mi te huat tur zong in asoi thina an hatho tak chu bong zor commission ani ti in asoi ani chuan kong zona telte chu chin che in awawa military council sipai te chu report a pathian bok ni in tual chung mi ten an soya ma se engpol berin nge thatti chu hriat alan ni lo Suebu Township ngiang kain khua USDP member in chu silaya ka ni in mi pathum an thi Sagai region Suebu district Suebu Township ngiang kain khua USDP party member in chu pol pakhatin tukin jing dar khatvel khan silayin an kapa mi pathum thi in midang pathum an hliam thu tual chung mi ten an soi Suebu tual chung mi pakhat chuan tukin jing dar khalle achan vevel khan khochunga silai keng pol pakhat an luta USD party mi le sa in chu thlangin an kapa unua le umim wete chu ahmun an thingala midang pali po an hliama chumi pali jinga mai se pakhat chu Suebu damdo in panpuya ni lain athia tuna chuan mi pathum thi in midang pathum an hliawani ti in a soi chuba ka ngiang kain khobi te chu khochunga bomkam omnia an hriat awangin pon chuak ngam lovin an omni in Suebu khomi ten an soi boka September ni sari chhun lampo khan Suebu khothlang lama kholuna covid check geta license dei lo kar pakhat le akhal tu chu man ani thu hriat ani Dimoso Township Police Station Karedni Army ten an kap Kaya State Dimoso khopui chunga Township Police Station chu Karedni Army ral thum keng pol pathum ten an karon thu hriat ani Karedni Army KA Karedni mipui vengham tu pol KNDF le mipui vengham tu pol PDF te tang rualin tlailam daruk le achan vevel khan police station an karon thu tual chung mi pakhat chuan a soi KNDF News and Information in Atarlan dan chuan Dimoso Township Police Station chu KA KNDF le PDF pol lian ten an karona boruak asan hle thu social media an tar langa he anin baina mun hi khopui chung mun laili sipin taya wat huam chung om ani tlailam dar thumvel po khan Karenni Revolution Army te chuan Luaiko le Dimoso Township a Military Council tenen anin kap to a anin ka nu hian Military Council te hian Dimoso Township a ralthum lian chelekin pi thangsu kongpuya sanpia mel rukhu a apuaka chenna in pathum vel achiat thu tual chung mi pakhat chuan a soi ani Chin State Sarkar Bank Manager Silaimu le lekha in an vo Chin State Falam Township Sarkar Bank Manager Uthum me e chu chin mi pui venghum tu pol CNDF te chuan Silaimu le lekha an vo thu September ni rukhan an hriatir thu hriatani CNDF ten an hriatir cha thu hi idon ngai kan ring falami puite sumdro chungchanga om anglo taka person ilana sati kan hria hetia harsanakara mi pui inzalona ni baka duamna thil ania ti tolo turin kan ngen top che ni ti thu achuang heng baka hian mi pui thau sok zonga iti fo chuan fam kholama thon ho ini ang ti in CNDF te vona lekha thona ziatel ani bok Tharum thoa thu boy chinfel tum hi kan pomlo US in anti Myanmar a thil thengmek firfiak taka mi puite chunga kut athak to hnuwa ngai dam dil tum le si hi kan pomlo ani ti in US Foreign Minister chuan asoi ramchunga Military Council te rova taka anche na chungchanga September ni sari khan NUG acting president chuan official a dole turin thu apuanga he thula hian RFA in US ngaidan azona a US Foreign Minister thupong tu chuan RFA hena aran pa a email thu achuanga NUG thu chuang hian mipuiten an beitur thu hi hriat ani to a tundin hmuna Myanmar ramchunga firfiak taka anche hnuwa thiamchan an tumna hi US sarkar chuan apom lova remna le monna zonga dil ram turin email a RFA athon thu hriat ani Myanmar ramchunga hian COVID-19 a hlorta ka wangin din mun har sa tele thiar san omlova angkhata in an tlan theina tura in puitona ngai thu aziak telbok Military Council te hian mi puiten beina ti top turin le Myanmar hian democracy sarkar ani theina baka an mi mante chu ram turin US sarkar chuan angen thu
US Foreign Minister thunei tu chuan a soibok ani Pale Township le Pau Township a Maitel Mobile Tower halchiat ani Sagaing Region Yinma Pin District Pale Township chung Maitel Mobile Tower pali kholte chu September ni sari zanlam khan bompuakin akang sena sa hle ti hriat ani tual chung mi pakhat chuan September ni sari zandar som pakhat nulam khan Maitel Mobile Tower kholte chu bompu ani engpol ti nge hriat ani lo ti in a soi chung Mobile Tower ti chetu te chu than khin chi yuatet khotan ti le nagama taung khobul omte ani tun na hian Maitel Mobile Tower chu ti chiat alo ni to boka Yinma Pin District chung Pale Township a Tower pali Yinma Pin Township a Tower pani ti chiat ani chu tiang bokin Pau Township a PPDF Polin Maitel Tower anbom chebok ti hriat ania D-Day nilom nan September ni sari zan khan Pau Township chunga Maitel Mobile Tower pakhat chu an ti chiat thu PPDF Polin an soi Pau Township Thanto u khobula Maitel Mobile Tower le akhol te chu zandar som pani vela PPDF Polin bom manga an ti chiat thu DBV an hril ani PPDF chuan Military Council sipaite nungzui le dalan te chu targeta naya baizel an tumbaka Military Council in ngana engpo ti chiat zel an tum thu an soibok ani China le Myanmar Ramriget hontum thlani don zen zone China le Myanmar Ramriget kharto chu an hong le don ti thuthang aum nuala kar le September ni somparukhian an hon mai thei thu Myanmar le China sumdong mi ten an soi September ni riat kha China le Myanmar Ramriget kharna thlani tinna ani toa September ni sari khan China le Myanmar sumdong hroi tu te anin mukhoma chinsan cho le get pakhat hon bai se ni thu China lam sumdong ten an soi China lam sumdong ta chuan September ni sompruk khan get hon ani don tin an soya ma se official taka puan ani ran lo Myanmar lama chuan September ni sompanga khian mu se zale sompanga mall Trade and Commerce Zone a khumzaleng COVID-19 center hon bai se nia nima sela mu se district mokong le panseng vela inkana omthin angin NUG sarkar chuan Military Council te dawlet turin September ni sari khan apuang boxia get hon tur chungsanga boruak adang lam mai thewangin sumdong mi te an ngai thalo hle ani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye